But you know, with LandCruiser. LandCruiser bang. Now you don't go for Yanyata, LandCruiser. I'm not for your LandCruiser about once. Twin table. LandCruiser. Ah. Now to say all the media guys see, maybe now you call you. If you are told you are Kojo, make us some young okay, and you're correct. Yeah, my friend, your LandCruisers will should be register 2026 twin table. Media guys in your for it to do. As someone who said, a fear of feeling. What was it? The beer will be easy. Yes, when Papa just Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana Insem TV GH so wofre me adwoa searching ebusuafo muina mu wate ensem a ekoso anase ensem a Oheneba boama na na bedwafo de etudwa about LandCruiser Casa His Excellency John Dramani Mahama na membu ya ekosi ni ministers ni bi eto de chiche journalist for men kasa bebre because on my Ghana na yetimi no me wo me interest nti a medete here e kasa wa wutie me wo interest and nti a odidi NPP anase NDC echi journalist for mo te Ghana ha obi a won interest and atimemfo no so obi a won interest nti ne men kasa bebre because wo kasa bebre kra na je se wo ya wo kasa e bro so mabre ye wo kro mi ha o hospitals e Ghana hanom amanfo ekọ hospital a omo da fom apemfo eda fem e na omo treat omo ayarefo egu fem e na omo treat omo e na Ghana fo mpanifo e de sika etito cars e ma journalist fo na mpese me bisa say Africa yakopon krobo yensen adwen ben ne yakopon de hihye yentire na mpese me bisa say Ghana politicians inti modemu ntimi ye different mohwe de ekoso Nigeria that's a president Ukraine ho Ghana fo mpanifo mutu kwan ekwa manone moko Germany moko Canada moko UK moko US amutimi ehu ha wa US na Canada fo na hia hefo mpanifo esi ahyeso mu kro na esi afa ewiase bibia anye perfect but at least omo atra perfect omo health ye friend say sector omo ndi ho agro omo education sector omo ndi ho agro eniema ema na ekro no etumpon eniema ema na enipa enya asetena pa no omo ndi ho agro even though onye bibia no omo ati na awie omo guso omo ekomo anim abate eniema eboa timemfo no omo de egu akwema enam esunti Africa fo de bia yegu eye embassies ahodo epe passport ekomo krom ekwa kope obra abo Africa yame amanye bibia talk of gold timber diamond bauxite edie na yakopon fama Africa Ghana Nigeria state ba akokra ne ene Ghana bepe ekura kitikiti obeyese binsem panifo ni ntumi hweye with this natural resources ni no omu ntumi hweye NDC fo nko a NPP fo nso ka ho Dr. Bawumia ewa adwen paso de beboa Ghana nanso empanifo oba appoint omo so omo de dandwuma ano na omo bo ano onye adwuma no se empanifo no obi ala adwen ye adwuma bebre na adwen ye adwuma wo because omo ba omo girlfriends omo hide no omo fa no omo busuafo nkwa na omo dwen omo ho nti de bia oman Ghana na ya aka echi amoako hene Ashanti regional minister konfonoche udu ho no mu a enye bia esese nipa ekodi ayaresa wo ho intino amoako hene ne yere enyim e no de no ko US na wakọ wo ho no tise Ghana de yenye titimemfu ne ye moa e na politicians modiska eye monse no mayi edi bi hwe mon girlfriends edi omo ko Dubai vacation e to LandCruisers de ma journalist for mo krom ya na mo journalist for mo krom ya de be kadako mo radio stations TV stations na omo abebro mo wo ho omo abebri mo na mo hwasisi mo so because mo ndwe o man Ghana ho aban bi aba na oto LandCruiser ma wonte ya de unyan se nka nche ne se aban
o promises say obema youth na adwuma youth ni gufi omu nya adwuma enye nti festa no kobo omu o je ahye wo eni nti no ti radio so abanya eba eboa o man ne kakra no because of selfish interest nti no why propaganda into future Ghana for no more attack is aban no no more dia by phone aban omu ni mo left from omu right aban omu ni ma membu hu bibia aba na ye bre and this full promising a 24-hour economy almost all be create jobs at my youth no as I'm talking to you John Dramani Mahama his excellence echo 2 years hospitals agenda 111 hospitals na hospitals omo esisi NDC aba echo NPP aba ko hospitals ni sisi ho e na Ghana yarefo egu fam na chese Ghana nurses omo area schools gu fi omo form na nurses ni hospitals ni gu room his essence John Dramani Mahama si okosisi market ni mpono nsi ni ko wo si ni room John Dramani Mahama de ni project obebi oye ni room sa schools obesisi be school fro sisi ni na wo room e na mofra no ko room school almost ye blocks was said ni na wo room or some so market wo room some of yankota de wo ho anadwo 24 hours so I promise you 24-hour economy no buy no onye nti ye de eja agu ni sunti no on osisi market eja hospitals na manfu wu no na 24-hour economy na osisi market ho no okodi gu anadwo he sasa John Dramani Mahama mana Aden na o mana ye bresa ye catch Ghana for say he sasa John Dramani Mahama na memu no obebu the first no youth ne fa na mo support NDC omo party ne ba abem no na memu no obebu the first no mo ehu bi enti amamu nto aba ma John Dramani Mahama no no ni ma memu hu bibia mo seda isasa John Dramani Mahama be presidency ejimifu bi asebi omu ni mi anso omu abodamo e na offense eden push e na oye kumase kwan e na oye say enso kwa isasa John Dramani Mahama o no twa akwan ade go green book so green book no ko bi mu akwan ba kompon exist akwan na egu green book ni hu be 5 pe na exist isn't John Dramani Mahama antes jai odiano de abe kansam ne de tumi ama no ende show my bra ye bre wo man mu bia nkoso it's as if any president any bi kwa keye one what is kind of to LandCruisers my journalist fool and at me phone bro no be establish any business kakra na wo ni ni usi akoja no so ko de tax me boa yenti asabene to aso with LandCruisers. LandCruisers ben. Now you don't go for nyanya LandCruisers. I'm not for LandCruisers over once. Two table. LandCruisers. Now all the media guys see. Then you know call you. If you are told you are kojo make assembly okay. Enya no kore. Yeah, my phone LandCruisers we should be register 2026 twin table media guys in your for to do asema mu se bi ba fia o ebi wa ha efie bi ori na ebi ofie nim what was it obia obi use ebi wa no o chesa LandCruisers wo what was it na me betua me ka yes when papa no chesa LandCruisers no wo twa fo when na me betua me ka ebi ade o say ade na nko wo ni ni na tie bi na me betua sa na tie what was it ebi ade na we Aden na do che LandCruisers no wonya ni program na sa wonya ni about 4 na so obi anso what fuck up akwa 24 billion no dey back for or 25 billion you obi dey nya moto na ka say the election ko bi mu ana so na we the election no yi ana adjuma no na eche obi eye wo nge nyina na akobra akwa no na akontokwa na na ekọ kumasi a ye ko yi na me hwe tin table ba na boy fi ba no how na mo na no na last kosa bi na me kumasi last 2 weeks am mo ba ni yi last week am ba bua yi kase da de mani bi kase esu ana mi zume esu di president go be patia LandCruisers no wonya hwe yi na ewiem ana ewiem fancy so shubanya wonya kupo pia wa bo fuma mu wu afi ho ama hota ba ewu ni ya ne ehu ekwa ba no fa so mkeke na ndu da de woni de mari efo ayi mi ami ni akama mi tie woni mi afa me nto ni kwa se ba ko na ba wo sa mi na before ba abi ani ko to so mi abi ani bi awe fuo mo de ba dem si samia de e na se ko jo wo mo na no mo nke mo mi fi ba bi ko na ba je ni ye wo mo ba na to ye e wo ba bi e ko bi mo mo di bi aba LandCruisers buy more than 15 chama
nkofo adwuma ye nyina ye ma obi mutomobi na ko afa ye nko election bi mu ana nipa ko wo chesa na nkusa no ya be yi o ya be ko election no na ma nya de mo ye no wo nipa ko a wo te no wo nipa ko a wo te no hwe yi o na ma nya sa na nya de wo ye no na de mo ye no emu ya emu oya me se mu ya emu oya wo ni se ye eye no ko ja no kre anya no ka ku bi opia me ma wo se bi aba bebre me se bebre table anya ni kitwa double we no anya ni kitwa what was it be a kwani na be ko be a twi na me e go go say na mo sa na me tie adwuma e baba ye ati se mo twam na woni dia me ya na ahofo bi o ba mu a na ma akiri ko ani apo ye lidi a 3 day dada ye lidi ye nyere ka ko bu a kire ne ke defend e ko fona baba joni am yeri ya pa ma cha mu enya mu eniema papa e bi o mo ya show program bi we say you pan ko papa we say na wo fa nya de baba to forget it they come na be ate because here te one ma the whole Ghana mo di pato more than 10 times we will be any pato Ghana mo bi the we say mu adodo de ba ya makati nka ho what ma say and no but say me fa say because me could nko ya me the fa to ko like one no boss say ayi o ko da onya bi it is the time we be do hanin na mo sa na mo ya ni mu ade no bi ya pese ya shebi ya be say ni eti na lady asema na mo ka say ma ya di one the sentence is the nature it will be about so already Ghana no if is any call ayi na nke ba na kwate so one pilo e dey record the sentence we no be am obi o mo tim esun ne obi an fanti no so ya chiri ade kwa de won be a few I'm telling you because mo tim ma be you boy because I ma ka call you no kokofa fiat de my fiat those days fiat unu o ba ko 120,000 or so de be my fiat I'm telling you ye pa the one ye kasa emi so de nansi e me ko nyanko pa adam anche bia de fisi na court ti mi pa bo anam bo go sentence no e na judge so ade no sentence no e to de di nyam ma na mo man ko feel straight to prison on cause of one so da bi sia bia o so twa boni mi ye point with a boni e wo no mi wi ya da bo se mo ma me ni beje ye na mti ya ko mi fie e me ko da nya mi kata so e na so wi na so ko ameda what ma say one thing chebe ko be ko da I don't know the bonity benefit. Oheneba me ba na me choose no not bonnet and never say what you want to say the person with the panda say LandCruisers it would want bonnet ban pan ya